Kagan hun jongka VDP jongka shnong maulenong hapok ka jing yalamus ketri jongka usam lapa yas kem kong sedam kalau yo apan pelong daka cleaning drive ka belasdang nadu dop prap hadu maulenong ka bashim ya ka jing cengai kat pra kilometer. Laong susu baka jing penlong ya ka cleaning drive kala day ka sin ka banyau baka shnong maulenong kan le ya ka ni ka kam ka bakraw bat ya menta ka day ka sin ka balashimti daka kenhun VDP. Habis apan keli hatu kidon em kijing kelah ka bayade bet kani ka sinjam ka bana ka por sya ka por baka shnong kala jushim bat ka jubab ka bami kalong ba mentahi sishang yo i baka dong ka than kala stang bantip bat ban sungthu ha ka bayade bet ka jing pret pathari ki plastik bat kui ki jaklia. Laong ru baki don art li kishnong ki baya shimben talang ha kani kajing penlong ya ka cleaning drive urang bak shnong uba pilemon kong lano ula ai kublai kerpang kata ayaw sodar ka radrangna uba run kong lano ubala ai kajing pentip syakini ki ar shnong kata ka mau pertu ubat ka ringer. Kumbat ke Jessica. Hello. Sekretari jangka VDP Maulong Mayeng na korban ay kulaya baro ki parang senang bersementah hanya cleaning drive kula pulang deka VDP te kekum kejing i jengi i ba kadon sibun kejing kela kalian kejing khut usba lengba kena kejing penlong jengi kena cleaning drive kum kejing senang tiba maja marpang i klebut long kle sedang hiban buat henti ban penkhut kabide buat ka antam ya ka plastik nyei jangan nang dona kini plastik tinggi bekane kajing penong ini cleaning teh kolong ke bajam te kini senem juga ada ya kada ka cleaning drive di penong daka dapat senang te kene ka sin kementapan ngalem kada pas senang ke IT ini ka BDP min penong jadi ka cleaning drive buat kene kepuan kentu ya kini ki nang jaman nongon juma kai kantam kini kibar nabar bakin snubha ban yarap lan yingi kum kesenang berkum ke BDP ban penlang ya ka lentik sengkin katam ek serap bandang berpatai ke plastik nama kenyarap yingi sibun dewan penlang ya kana ka seorang saukun ke bakut ke subah tak kawan ni kau ngam lah kam lapan pau kajing ai kublai ke bakat pang ngakum rang mak senong ya kenong yalam jong ka BDP presiden jong ka BDP ba awalam bok kongdom pada juga por dari sekretari jong ka BDP ba paya Islam adalah sim ya kana karai senjam ka BDP nak bentaban penlong ya ka clean drive ka ba kumba kat pra kilometer kumba i sekretari la de ban pau nadu dok rap haduan ne senong jongi te kabaal kajang ay kulay kanlong sa kipad ba anong siyang sinong hibaro kaway kila long lakloy nakabenta ba niya simenta ha kabede bat ka negasni ban panlong ya ka nagkikiling drive kisamla kilong kuni kilong kapa bada ka juga por naduk ihat kibarit kibalong kalaway hijong kasinong kataw hibaro kaway bat kumulang ka sinong kumbaga nila siya dile nakapor siya kapor ha kulay bat ka nagkikiling drive akpar mensa sedle na dupong tong kekaladon kajing kelah kawedi ban kajing penlong jungi ya ka cleaning drive ten mentang ila penlong no na dok pram te hakwedi bat kata kabenta kane de kasin ka banyo bangin sin ni benta te kaladon kajing kelah sibun ha kawai nipet akan kathan liwa di jungi ba kawai habing pai ha kawedi na benta ka kut ka subahi ba kawai pat khamtame ha kawedi bat plastik tekan ka clean drive kolong kantang nakabenta kumba ka moto kaong clean and clean to save environment dan naman kata nga kadto ya para pad banong sunong jang atay liwa kung sumaban sino katilang nakabenta kanang baka ki plastic kinamlong kinam sunong kibablet pathan kino kinagibenta kung tikisengking but haju kapor
yakin nang wan jong kai pathai ke wan tu chika sinang jong e hakil ti sengking sobha wan nang berat pathal kanang baka may mariang jong e kan long ka bakoi tu basuwa rasa isin biang ngamla kon dapen pau ka jing ya ka jing wan senok tilang jong kinong song senong jong ka senong mau pertuk pada ka kopor kinong song senong jong ka senong ringer nak benta bahan pelong ya kan ka clean drive walong mentang kasni pada ka kopor naik boleh ya kirang mbak senong jong atli kini senong pada ka kopor jong seldan jong karai jong na baron kong ano melaai kajing pentip nya barok kini senong barok singtel jong kasurang naduk da pram hadu hang ne senong mau nong penat kerja. Lobby yang ada kop. Maling hong ini sao nè. Nè anh Hei, di malang hat lengia apa? Kenapa yang penting? Yang close ya. Masuk je dah ya.